Talo fatu talafola Radio Samoa malo le soifua manuia, usimel whaafonga o talo le nei tai au. Ua whaamaunia le maua o le isi tangata whaamaunia i le misela i totonu o New Zealand, ma o ia lea e mai Taranaki. O le tangata lona sfulma le tolu le i totonu o New Zealand ua maua i le misela. Ma o sa wai le mai alapatai o le atunuu atoa i le masina te aluai. Ona o le pepesi o le misela mafua mai se tasi o case whaamaunia mai Northland. O le tangata Taranaki ua maua i le misela e whaato a fo i mai atunuu mamau. Mai ripotia i le tele ni no fuanga na i Asia. Ua amata whaasolo so e suenga le National Public Health Services e le ngata o le case whaamaunia. O tangata e lata so tanga. O no fuanga na asia le case o le a whaailofa ala i tele i lunga lo pinga ta whaailangi a le matanga luenga le soifua malu loina. E le a waile palemia filifili o New Zealand Christopher Luxon e le whanotanga le Pasifika le Pacific Islands Forum a o aveilana whaamuamua i le o singa o le whainga malo fou. Sau no Luxon o se whanotanga tāua ma o se awa no te le fausia i whainga whaapaanga maisi ta itai o lalangi. Ai mai se lava i le vā matunu o Pasifika. Ewi i lea, e le o mawhaiona a waiona o lea ele i mausa li le o singa o le isi whainga malo e ala le i tala noanga maisi pāti. A o lea wanoa i la le palemia filifilia, o lea o le a malanga i ai le sa sui palemia Caramel Sepuloni i le paia inga whaato a umatu, whaatasi ma le so upo le vai whafo le National, Jerry Brown Lee, o le soe mawaile whaai unga loa i o le whainga palo tatele New Zealand, mai loa pāti o le ao sia whaatasi ma le National, le whainga malo lona 5.4. Ai mai nisi o tangata so e whaapitoa o lo o taumate, e le au sia le National Male Act le whainu mera o sia le whainga malo. Ma o le ala o te mo o mia i Pia Winston Peters malana New Zealand First. E lua se fulu ta mai le lafoa i lumo le nofuanga lo o malua i mea o lai saute o au kilani ana nafi. O le nofuanga le nei manukau Animal Shelter e pūlea le Auckland Council. Ma o le ana wha te ia le au whainga aluenga i le aluatu le te avale tu uatu le pusa. Matoe alu ese. I to tono o lea pusa lo iaita mai le petusa ma le ono i le valu vai aso le mātutua. Mai le au whainga aluenga na mauaina e wha moi loto le telo nei mea ola wa la fua i atu. Peitai, e ui e le whaingo fie ai e sili atu lea nai lo le la fua i le paka. Ripotia mai ai wa tele ina le aini awa noa le no fuanga le nei manukau, ma o le toe wha au popo atu wai o le isi lua se fulu ana nafi ua ati li ai. Wa whaali ai se tasi o suia le Auckland Council, le lei o e ana ina nei ta i whau, ma o toi wha manatu mai ai. O le tali lava o le whaafi tāuli, o le whaatau o le whai o tā o tongo mea ola e le mawhai ai, o na whanau. E le o umai whaafi tāuli wheta iai matangata whai ngā luenga no mai i lalo visa whai ngā luenga na pepelo na whai. O le tūlai se fulu o le tau nei, ta tau ono e se mawhale o le emergency housing. Po o whale nei e sa i lia matapena le matanga luenga le social development. Na o le 5 aso na tu umai e tā pena e se ai ma le whale tali malo, ma o lono winga, e whai ua le ini ngā luenga, to e le ai mani whale no no fuai. O le to atelo i lato nei o mai lava i le soile i maua ni ngā luenga. E ui o lea sa whaia seminal mtanga luenga le social development i fisoa soani i ai. Wha apea ma alauni e maua i le vaiaso. Ai iso enga o lo o whaia i whale whai ngā luenga na pelo ngia i lato nei. O leo lo o wha asolo pea le immigration ma usidia ma le lua se lau. So enga o lo o whaia nei. O whale tali malo nei ta wala mai le emergency housing na whaia e anga i ai le mai a mawai. O ali i e se lau wha se fulu o lo o wha o mia i le whale whapotu mo i papakura. Ia inga matuutuunga o whale tali malo nei e tutongi le malo mo emergency housing e mo na o sina taimi le tu mau. Ma e tatau na tau mawhaile tangata o lo o fesoa soani mai iai le malo e sa i lia whale mautu. Po o long-term accommodation e anga i ai lea e au fiei private rentals. Leita ai, o le lave o le mata upu le nei, o le ai o ni ngā luenga e whaafaingo fie ai, o na talia tālo sanga mo ni whale. Ma tala whaai u? Vevesi leo ana nafi e le ngata o taavale leo e tuli loa le taavale a o lana helikopa ai umane e le o se whana moi. O le latalata e le tūlai tolu i la wauli le ana ripoti aina wa aia le ave taavale o lo malanga i lunga le Great North Road i Point Chevalier ma le la au malosi. O le ana wha aupenga ina fo i ma leo na tuli loa ina le taavale. Pei ta aina watu le taavale ma sue na wha ato ai loa ai e le o se whana moi. O Telefonala Radio Samoa, Manuel Taiao.